as jy by die eskybordjie kom, want dan kan jy nou terugkom hiernatoe en dan gaan jy nou om vir die 5-ster stuk wat jy gaan doen. Die 5-ster stuk is nie gevaarlik nie, of baie ouens beskou dit as baie gevaarlik. Dit hang af van jou ry. Lyk my julle is ouens wat baie ry. Jy vat hom net stadig. Dis al. Dus ik wil zien wat dit soort doen. Nee, wat dan met stadig? Dat het er klaar is. Gaan we er terug gaan. Ga maar net zo. Laat er net lopen, niet dat het... Hoi, stop Pieter. Ga maar net zo starig gaan. Laat er niet meer draaien, hoor. Oké, kom maar. Kom maar. Net maximum draai. Kom maar. Ga net zo, net zo. Starig nou. Kijk, ga maar. Starig. Kijk, ga nog een beetje staan. Net lopen. Laat hij lopen. Laat hij net lopen. Laat hij lopen. Kom mooi. Net zo. Starig hoor. Gewoon lopen, maar net lopen. Dan is iemand op kap. Maak reguit er. Hou zo, net zo. Kom net zo. Ja, net zo, kom reguit. Kom daai kant toe, Anton, agter. Kyk hier. Ek wil hê jou, ja, maar kyk ek wil hê jou regterwiel, né? Hy daar af. Kom, gaan die dak raak. Wat? Kom net so. Okay, stadig hoor. Draai, begin links draai. Hou net so. Kom. Hou net, nee. Daai kant toe. Kom net so, daai. Maak reguit. Maak reguit. Daai. Laat dit net stadig loop. Net stadig loop. Wat ben je mee geweest? Ik heb het voor gestaan. Ja, ek het een doel in die
pad tot nie. Kom net so hier. Hy moet nou nie draai nou maar. Te baie nie, net bietjie. Kom aan. Kyk nou weer maar draai. Kom aan net so. Ek gaan nou begin stap daai kant, maar baie man poeker. Daar, kom maar. Ek gaan nou begin stap. Kom maar. Daar sê hy stop. Net reg het so nou hoor. Kyk maar reg uit. Kyk, kom so. Kom sit jy nou eens. Hou net so. Nee, ja, hou net. Nee, daai kant toe. Hou net so. Stadig net hoor. Want op 'n volgende keer kyk jy reg regs kom hoor. Okay, kom kyk reg. En oké. Begin. Dinge stuur. Nou, wij gaan nou begin loop. Laat hy net loop. Dan moet jy net 'n bietjie maak net reg uit dat jy net in die spoor bly. Okay, dit is Net reg uit. Nou jy reg uit ja. Ja. Hou net so. my nog 'n trapie af nou. Dis dit.